MeghalayaPost.news. Ka Office of District Child Protection Unit East Giant Hills District Clearance mentaga Sngi baga kerwo kalapan tipat ba by Khyllung Ïoh Tam dangshan haka arp khandai trik yong arhajar arpun rio haka por khandai steng menmiet nakwe gishnong ha East Giant Hills iladan menta haka jingsumar sukher ka Child Welfare Committee CWC ka East Giant Hills District lingba kani ka kerwo la karpat jur bakinu ki brio ni ki bahiyang hasan ki baitu itaw yai ni Khyllung bat ki badan jingtip sapang ini Khyllung bakin pentip sa Office of District Child Protection Unit DCPU East Giant Hills District Lanisha ka Office ka Child Welfare Committee East Giant Hills District banakam taban ajing tip ka bakamnya kila abon pun how new number not lie rio san ar khandai san not sa balabu por hadu nri posngi nadu balapan mi ya kani jing tip pat ba balada omdon kinu ki Wan Kam yai ni Khyllung lala ban ai yanu ki bahaban le katkum ki kendon jong kaan MeghalayaPost.news.